ایرو به بونه سرساله پیام ریبر اپو جالی دم پارتیه و هات پارو کردن تدا بال کشاند بولیسر پیواجو آشتی و جوکا دموکراتیک هر وقت تدا بحث سوری او پیواجو پیمانه ده آداری کرد تکیلداری و نقاشانه امید و بشه خود سر پیام ریبر اپو نواروکاوی و روشانها یا پیواجو بسکرن برنامه همه دست پید که دوباره دم باش گودارو بینرین ما بریا کوم در باسی نقاش خوب بن دست پیکم ل پیام ریبر اپو بنرن پشت در باسی نقاش خوب بن ریبر اپو ببونه سالانو پیام کوشان دو بالکشان دسر خالین گرینگ ریبر اپو سالانو گلو دوستان پیروز کر دخوازو هیوین خوین کو سالانو ترکیه روشلاتانا وینو جهانی ریبر آشتی آزادی و پروژه که دموکراتیک و کانیزمان ریبر اپو بیرخست کو سرانسری 100 سالا بهوریده ایریشن امپریالیست و نجات پرست ناوا هفته به پیشکتن. روشلاتانا بین خست ناوا شر و پفچونین دجوار و هاگود. وی شری ریل برویرانی و هلوشینین جواکی وکر. مذهب پرستی و نتو پرستی اتنیکی یا ایرول هریمی تکرن. هموجی کوکین خوش ویدی رو کانیز و تجی ایش دگره. مخابن استراتیجیا دابش بکه. سور بکه او بری و بیا پرگال هگامونیک. بشه وین جودا تیبر دوام کرن. ریبر اپو دیار کر کو پرسپکتیف آشتی و جواکا دموکراتیکش بر وی سدمی هاته پیشخستن و دبیجه. اف پرسپکتیف نتنی و بجیر که وکا مجبوریت دیرو کیل پیش بریمت سکنه. اگر اف پرسپکتیف راست واره فهم کرن و واره نرخاندن و بکاره پیشیل شرو پفچونان بگره. اف پرسپکتیف و بجیر که کوی زمین جیانه که بهوره آشتیانه و آزاد آواب که. بر پرسیارتیا میا سرکش بودما پیشیلی گرتنا پفچونک محتمل یانو و انجام جینه وگره. ریبر اپو دازانین کروز و پفچونین پولیتیکین روشلاتانا وین روش بروش کورتر دبن و گوت. انجام تقاز اختماننا فرستا شارستانیا دسپوتیکا دستلات اساس دگره و دولت پرسته کب هزاران سالای دومه. پرسکریکا کرد ناونداوان کریزان دا جهدگره. چاره سریا پرسکریکی جی تنید کاره با آشتیه که جواکی اولهف کرنک دموکراتیک پیکوره. گرینگ پرسکریک نبری بازین پفچون، شر، لشکر و اولکاریه. لیل سرزمینک دموکراتیک و اراده گلن اساس خورد گره وره چار سر کرن و بوی آوای وره دست گرتن. ریبر اپوت پیامی دل سر آزادیا جنو جواکی جید بیجه، دوی امش بیر نکن، حتی کو جن آزاد نبه جواک جی آزاد نابه. اب نممکنه. حتی کو پرسکریکا ذهنیتا سردست آمیر سالار نی چار سر کرن، چاندا شرب داوی نابه و آشتی جی ماینده نابه. جبر به یکی از آزادیا جنان و که آوا کریج و که دموکراتیک و ریگزا جینه و گرد گرم دست. نوا پیامی ده بشه که هری زیدل سر نقاش دهات کرن گلک گوتن سرداد گوتن به تایبت بچه افغانیا دولتا ترک گلک تش داد گوتن بشات تکیلداری به تایبت سوری دیسا دوی پیامی ده هبو او بشه که گلکی گرین بو ام لوی بشه جی بنارن دور ام در باسی نقاشه görev saymaktayım. ریبر اپوت پیام خواه سالانو دا بالکشان سر روشا سوریه و باکرو رجلاتی سوریه جی. ریبر اپو دیار کرکول سوریه تابلو یک با آلوز هیه و دو بیجه. اب آلوزیل بنده چاره سر یک دموکراتیک و حوجه داریت خوازه. فرستاری و بریا کوب سالان خل سر یک پرستیه زختو انکار کرنا ناسنامایان بری و بری دی نممکنه بدومه. و اب یک دا خوازه و کهوی و آزادیا کرد، عرب، علوی و حموگلان بهیز کریه. ریبر اپود درباره پیمانه ده آداری ده جیب نرخاندن که. ناو برقص دیوری و بریا شامی ده پیمانه ده آداری هات بویم ذکره. ده چارچوبه و پیمانه ده خوازین کتین زمان مدیرک سیاسی دموکراتیکه که حمو گلونه توب هفره خواب خبری و ببین. او نیزیکاتیت کاره بری و بریا ناوندی را بگو تو بیش گرن. و زمینک انتگراسیون دموکراتیک ناو خود بحوینه. بجه آنینا پیمانه ده آداری و پیشیل پیواجوی وکه و ده همان دمیده جی به پیش بخه. ریبر اپو دیار کرد وی ترکیه لسوریه برولک ارینی را باو دو بیجه. گله گرینگه کو ترکیه دوی پیواجوی ده برولک کار حیسان دکه. چیکر و ریل بر دیالوگه ودگر آبه. او یک همش با آشتیا هریمی، همجیش با خورد کرنه آشتیا نافخوایی پر کریتیکه. نویسکار و لیکولینر سیاسی محمد حویدی جه ریادی آماده هم بخیر هاتن به دیتنا ود پیام ریبر اپو ده چه خال لپیش بون؟
دەستپێک شەف باش و ستاورێز شبۆتە و هەموو تەماشەوانن هێژارە سپاس بۆنەکەی میێوانداریەوە ئەف نامەیە ڕێبەر ئاپۆ گۆ گەلێکی گرنگە ژە عالیە ڕێبەر ئاپۆڤە هاتیە گرتن یان ژی وەشاندن ji ber got ew çavkaniya vê pêvajoyê û fikrekî nû derxistiya rojdata navîn û bi giştî di nava Iraqê, Îranê, Sûriyê de got girêdayî nasnameya nasname û nasnameya gelane her wiha sîstemeke navendî ye got ev nameya han şikesayteke wek wî gelekî giring û bibandor e bi taybetî de wextekê de tê got ev dema got peymana dehê adarê ber bi dawiyê ve diçe û got ev yekaya jî bi girê dide taybetî di rêveberiya xweser a Bakur Rojdatê Sûriyê û hikûmeta vegwês a Şamê ve gelek xalên giring di nava vê peyamê de henin bi taybetî yek ji wan xalan jê dixwazim bêjim ew jî destnîşan dike got gerek dewleta Tirkiye gelekî erînî be û avaker be di nava vê pêvajoyê de ye got aştiyê di nava xwe de hem Tirkiye hem jî di nava Sûriyê de pêk bîne ji ber dewleta Tirkiye nerîna me de yek ji wan kelemên serekenin got kete pêşiya pêkanîna peymana dehê adarê ji ber got gelek bendên peymana dehê adarê got heşt bendin nikarin li ser yekê çeng bikin xwe bê got em yekê em hemiyan pêk bînin aramiya li herêmê û aştiya li Sûriyê xwedêneke heger şerek di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê û hikûmeta vegwêza Sûriyê de pêk bînin wêne ji bercewendiyên tu kesî be ji ber vê yekê ev nameya rêber Apo di çarçoveya nêzîkbûna bidawîbûna peymana dehê adarê hatiye. Baş bi taybet têkildarî peyama dehê adarê ji dewleta Türk dixwaze bi roleke hêsanker û avaker rabe bi roleke erênî rabe hûn rola dewleta Türk a têkildarî Sûrî bi çi awayî dixwînin? Bi rastî jî ez çawavekê dixwînim rola dewleta Tirkiye bi rastî ez deynî dixwînim ji di aliyê Sûriyê de û bi taybetî di aliyê Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê de gereken Tirkiye nerîna xwe di derbarê Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê de biguherîne ji ber got şerê dehên salan rexistên terorî kir ji ber vê yekê Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê şerê Daişê kir roleke gelekî mezin da dest pê kirin û hevpeyvîneke yan jî hevkariyeke mezin bi hêzên koalisyona navdewletî re kir û gelek dosyayên wê hene dikarin were çareserkirin û bi hemû aliyan re vekiriye ji bonakê diyalog û çareseriyên pirsgirêkên di nava Sûriyê de ji ber vê yekê gerek dewleta Tirkiye ve êdî nêzîkatiyên xwe biguherîne bi taybetî di hêla Sûriyê de û ne de du wê siyaseta wê neynî ya li Sûriyê ji ber got wê biteyîse ev nearamiya Sûriyê li nava Tirkiye ji ber vê yekê ew rageşî û gengeşeyên nava Sûriyê wê nebaş bi heger derbasî nava Tirkiye bibe ji ber vê yekê nameya rêber Abdallah Öcalan bi rastî gelekî erînî ye hem ji yanî nameyeke got rasterast muxatabî dewleta Tirkiye û hikûmeta vegwêz de ji ber got ev merheleya yan jî ev qonaxa hanê dihêle got hêwar yan jî danûstandin sereke be ji ber vê yekê rêber Apo dibêje danûstandin tiştekî sereke ye divê pêvajoya heyî de gerek heme alî yan jî heme dewlet bigirin dest ji ber vê yekê dewleta Tirkiye heme operasyonên got hatibû destpêkirin çi li Efrînê be yan jî girê Spî be yan serê Kaniyê be û heme çeteyên got li ser cezayên navdewletî li ser wahanin li wê dekê kar dikirin ji ber vê yekê niha em dibînin got aramî li Sûriyê bi vî rengê dewleta Tirkiye wê pêk neye ji newma divê dewleta Tirkiye hişmendiya xwe biguherîne bi taybetî li hemberî Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê ji ber got ev aramî êdî li nava Tirkiye jî pêk bîne. Baş e na
وەکی وەجی گۆنا نێرینا ڕێبەرا بۆ تێکیلداری پەیمانە دەهەیە ئادارێ ئەوە ئەگەر ئەv پەیمان bi cih were wê pêvajoyê rihet bike û wê pêvajoyê bilez bike. Di vê çarçoveyê de nêrîndayê baş e pirs divir de ew e ev peyman çima pêk nayê? يعني حقيقة نحن رأينا أن براستي هزن سوريا ديمقراطيك قصدي ام دبينن جو فكرية اوجي درباري يانجي مديد هف بيمانا يانجي بيمانا ده عداري ياغو دنابرا هزن سوريا ديمقراطيك قصدي وفرمانداري وي مصنوع عبدي وسلوكي حكومة باغويس احمد شرع ده بيك دهات ل حكومة باغويس سوريا دستورك ندجي ده بيكاني جو gelek cih jî piştî vê kê hate bombabaran kirin, êrîş li ser hat kirin, çi bendava tiştînê be, çi li şê Mexsûd û Eşrefiyê be. Ev yekana dihêle got peymana dehê adarê were binpêkirin peymanê wê ne. Ji xwar vê yekê hikûmeta Bagwês dixwaze çend xalan yan jî çend benda ji vê îtîfaqiyê yan jî ji vê rekeftinê hilbijêre. Ev yekayî jî çê nabe bi rastî. Em dibînin got weke grûpên Emşat û Hemşat got êrişî rasterast li ser Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dikirin. Evena girêdayên dewleta Tirkiye ne hetana hejî dibin wezareta hikûmetê de pêk tîne. Ji ber vê yekê em dibînin got şaşe hikûmeta Bagwêsa Sûriyê hin xalan ji xwe re yan jî hin bendan ji vê peymana dê adarê ji xwe re hilbijêre. Yani destûra got ji aliyê hikûmeta Bagwêsa Sûriyê ve hate derxistin Kurd yan jî Alewî, Durzî û gelek aliyên diniyên Sûriyê paşguh kirin. Ji ber vê yekê ragihandina destûrê ew kelema serekeye li hemberî pêkanîna dehê adarê ji bonekê pir sat e. Ji ber vê yekê Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê nehazire got xwatê xwe nava heriyeke bi vî rengî got kininkarî besibe ji nava derkeve û poşman bibe. Dewleta Tirkiye jî dixwaze êdî siyaseteke zordariyê bikar bîne û nabe got li Sûriyê sîstemeke weka Beesên pêk bê. Ev grûpên dewleta Tirkiye êdî li bakurê Sûriyê got niha çêbûnin. Ji ber vê yekê ev nikarin tev bigerin û dihêlin got hertim şer derkeve û hertim nakokiyê nirxîne. Dunerîna min ya şexsî de hikûmeta Bagwês bi taybetî serokê wê bi xwe dixwaze pêk bîne. Lê ev karên got ji aliyê endamên nû nêvetêne kirin êdî dibe kelem li pêşiya pêkanîna vê peymanê de. Ev veya ne di berjewendiyên tu kesî de ne got ev peymana dê adarê pêk neyê ji ber vê yekê gereke êdî lêvegerek ji aliyê vê hikûmetê ve hebe, lêvegerek ji aliyê pêkanîna peymana dê adarê hebe û li ser vê yekê cidî bisekinin ji bonekê berjewendiyên Sûriyê û ji bonekê mafê hemû Sûriyan pêk bînin. Siyaseta paşguhkirin û siyaseta bi sitemkariyê êdî bi dawî bûye û ti aramiyê li nava Sûriyê pêk nayîne û di nêrîna me de wê ne baş be gorî em dişopînin got Hêzên Sûriya Demokratîk a Sedê pabendî van xal û pabendî vekirina diyalogê ne ya baş ev got vekirîne ji diyalogê re hertim. Başın ev çarçove ve diyar kir yani hem daliyê feraset de hem daliyê destwardanên herêmî de peyman rewşa wê ev rêbera pod peyamê de dibêje em dixwazin pêşiya şerekî nû û encamê ku nikarin bêne çareserkirin bigirin. Di vî warî de hûn li pêşiya me şerekî dibînin gelo şerekî berfire? براستی هەگەر حکوومەتە Bagwês a Sûriyê bi vê hişkbûna han berdewam bike dibe got şerek di navbera her du aliyan de derkeve ji ber got êro zimanê danûstandinê zimanê bercewendiyê gereke were pêk bînin. Lê em dibînin got gelek aloziyî di nava vê salê de hinin heta li Swêda bi Durziyan bi Alewiyan me rojan beriyan ha jî we jî dît gelek xwe pêşanda li
پرا سوریه پیک هاتن و گلک آلوزی باشرن سرکای سوریه دهاتنن و بتایبتی زمان کینداری لهمبری هزن سوریه دموکراتیک قصده تکرن جالی کسات نافدار ین راگاندنه تقص هگر بویرنگی بردوام بکن ام راستی شرکی ورن لیو شرکی گلکی مزن و باش به هگر لوانا ونگریان اونا وک بومبیانن براستی و امنسان بکنگی و بما بتاقه یانجی لهریم بتاقه هگر از وی که بیشم هگر گوگل وگرک تنبه جبر وی که نامه ریبر عبدالله اوجلان گلکی گرینگ بود دوی دمیده و چاوا هات راگاندن دبیشه یعنی اف نامه هان هات گوناک جبونا که ری لبر شرکی دنابر هر دو آلیان درکه و جهادیستین ناوا سوریه گو پیکتینن هاتان هاشی گوگه نه هاتنه کنترل کرن و راگشیه ناوا سوریه پیکتینن هاتان ها ایدی سینور نه هاتنه دانین هاتان ها ایدی افتشتانا گلکی نباشن جبر وی که شیرتن باش دوی نامه ریبر عبدالله اوجلان ده هیه گریدای پرساته هاتان ها ایدی دبگو شرک درکه اوینه د برجاندین گل سوریه ده بل دبگو برجاندین هن دولتان ده جبر همه خالن گو درد کهون ام بر به شرکی یعنی بومبای کم مزند و دچن حکومت بگویزا سوریه گلکی نابینه چاوی وینا هنتشتا نابینه هگر گدوای شوازی خود بردوام کر براستی جی امی بر به شرکی مزن و بچه وک ریبر عبدالله اوجلان دستنشان کریه گوگ شیرتکی لدولت ترکیه کریه گوگ رک ارنی ادی نزیکی و دوسیای سوریه ببه جبنا که آرامی هم لسوریه هم لجدوره بگشتی پیک وره و گرک دولت جیران وک اردن وک جیران وک لبنان و هن دولت دن بگشتی ادی اوناجی به دور خو برولا خرابه لی در هنن یاجی و حکومت بگوز هگر گدوی جبینه یعنی هگر دوی نرینا خود بردوام کر و شرکی مثلا بردوام که هگر گشواز خو گورت و آرامی سوریه به لدباب دولت ترکیه نرینا خود درباره به دوسیه سوریه ده بگورین جبرگو او ناهیل یعنی دبا پرسگریک و پیکانینا نزیکاتی دنابره هزن سوریه دموکراتیک قصده و حکومت بگوزده جبر ترکیه هگر وان شیرتین ریبر عبدالله اوجلان پیکانی لگوری من استخمین دکم ایدی و آرامیه که باش ناوا سوریه پیگوی ته حدیث یعنی ته مجار حکومت بگویزا سوریه گشبینی درناخ دما پیش ده مخابن براستی باشه یعنی نه وجی بالکشان سر او قصد دستوردان دولت ترک و نزیکاتیا لپیمان ده آداره یا حکومت وگوز آسوری چاوه دولت عربی به چه آوایی تخوندن و روشه به چه آوایی دنرخینن بهل از بیشم گو ناکوکین و شارتی یانجی بدنگ هنه هاتانها در نکتنن رجبورای گشتی دولت عربی ناخوازن رولک ترکیه رابن گوگ ایدی دولت ترکیه ناخوازن دولت ترکیه لهندری سوریه به رولک رابه و هزا خواه پیک بینن براستیشی گلکی بالدارن دوی درباره ده جبونا که پرساته جبر وی که هرتم به بالداری وی که دشوپینن و باش شعب خواه آویتن سر سوریه جبر وی که او دترسن گوگه عثمانیه نو لناوا سوریه ده هبه گوگش خواه احمد اغلو و اردوغان جی گو تبون بفرمی گو دخوازن باجارن سوریه ایدی بخوازن به ترکیه با آخوین و احمد اغلو بخوشی دستنشان کر گو الوالی حلب بزمان ترکیه گرک با آخوه جبر وی که هرتم دخوازن حبونا خواه لسوریه بردوام بکن ابی اکایانشی دهلگو دولت عربی ایدی بترسن جبر هم برجواندین آبوری و برجواندین سیاسی بویه که جبر وی که او پرادنا برا وان
وان هر دو آلیان ده یا گوگ بگین هفدنا برا سنة و کردا و علویان و عرب ديمقراطيك وكتاغوت و لبيشيان هيزن دولتا تركيا جوج 15 كيلومتر 15,000 كيلومتر دولتين يعني سنون سوريا مشترك يعني هفبش دنابرا سوريا وتركيا ده هي جبر که ابیاد تایسه لسر سوریه بخواگ و حتی حکومت بگویزا سوریه جی برانش خواهی خواندن گوهرتن گوگ جمال باش صفاح یه دیرو که دتین آسکرن و گوهران دل لهنگی و گلک آلین دنجی گوگ جبونا که برجواندین دولتا یعنی امپراتوریا عثمانی و گوهران دل اوی اکایا گلکی مترسی دارن جبونا که وی که از گمان دکم گوگ ایدی حماس کرنا دولتا ترکیه گلکی سینوردار لگره که هلوستا دولت عربی لهمبری و دستوردانه هبه جبر به که از نهایی رو دبیرشم راگشیه که پر بدنگ و شرطی هیا لی از گمان دکم 2026 و گلک عالی هبن گوگ لدشی هیسا دولتا ترکیه لناوا سوریه به و جخوا دولت عربی و وان جهادیستن دناوا به حکومت دا ایدی و پاکش بکن جبرگو اف جهادیست گردای دولت ترکیه بخودنه هبونا تاجیکستان یعنی افغانستانی لناوا سوریه چه دکن اونا گردای دولت ترکیه نه جبر به که گلکی به بالداری تفدگرن دوگمان آمده سالا پیشیامه و گلک گوهرتن پیک بین جبرگو دولت ترکیه داویه ده دخوازن دوی دمهان ده بتایبتی دخوازه پشگریه که دولت عربیش بوینا هبه دربار قاشو آواکرنا یعنی شرکتین خواهد نوا سوریه ده پیک بینن و بیجه از ایدی ولات سوریه آوا بکم جبر به که اردوغان ندچو یعنی حتی نه نچو یا گوگل جامعه امویان لشامه لمیش بکه شبونه که هلوستان دولت عربی خورد نکه ام دبینن گو حتی نه ایدی دولت ترکیه لسوریه بهزه و دخوازه خواه بهستر بکه لو ما دبگو دروشن پیش ده گوهرتنک ده هلوستن دولت عربان دهبه و از گمان دکم یعنی استخمین دکم گوگ دولت عربی گرک ایدی یعنی تکرین نابرا پیکاتین سوریه دا پیک بینه جبر گوگ گلک عالین باشور سوریه یعنی باکروجدات سوریه نده بندست دولت ترکیه ده حتی پراویجی لوما گرک رولک سرکه یا دولت عربان هب گوگ وی والهی هان داگره و نه لهم دولت ترکیه همجی ایران لناوا سوریه ده پیک بین یعنی بهزا خو ناوا سوریه ده وگرینن دخوازای خود ایدی هگر گروله که دولت که عربی ده ناوا سوریه ده هبه تقص و دولت که ترکیه ایدی بناوی هبه لدوسا دولت عربی زحمتی گلکن جبر به که از دبینم گوگ ده سالا پیشیامه ده و گلک گوهرتن پیک وره باشه اگر تشتکی ما پرسکرناوی جبیر کربن و دخوازن سر زیده بکن آگاهی کن دخوازن مرا پارو بکن تشتکی هری دایون دخوازن بیجن هبن ام ویجی بگرن ام خاطر جو بخوازن براستی از دداویه دخوازم بیشم گوگه از آرامی و اولهیه جبوس سوریا گشاد خوازه گو از دخوازم دیالوگا که اجتماعی یا سوریه دگو همه پیک هاتین سوریه دنوا خود جه خو بگرن گوگه دسپیکا سوریه حیا داویه سوریه گشته دا بجدار ببن او ایدی نابه گوگه تنه مثلا میناک ام بیشن گرک هزن سوریه دموکراتیک قصده و غزال
الغزال و حتا درسیان و حتا سنیان د سرماسه کې د بجمن جبرګو پیوستیا ما ایرو به جوینه کې یانجی کنفرانسه کې به ویرنګي هيا یانجی کنگره کې به ویرنګي هيا او اوی کایجی حکومت به گوزا سوریه ته خواستن گو بک براستی و ناب گو خاطه خ چارچوبه کې تنگ ده تن نرینا خو یانجی تن عالیه کې بګردست جبربه کې هگر گو به کې اصرار کړو ګل کې نه باش بشبو سوریان به د نرینا به 2026 و ګل کې باش به او از خیره جبونا کې از گشی دخوازم به تایبەتی نامه من خلک حسا که رهنه جبرگو سبا ادی و پیروزباهین گلکی مثلا حسا که هبه تاوی گو گلک آلین ناهلن هرمی دبن کنترل حکومتا و گوهز ده پیک بینن جبوه که جی از بیجم سرسالا وجنه ها که به پیروز به باشه ام جی او پیروزگن محمد حویدی نویسکار و لیکولنر سیاسی جریاده ام سپاسیا و دکنتل بلتنا ما بون و برسف دان ما و نرخاندنی خو مرا پار وکرن بدنا میوان ما سبری مصطفى هفسروك مجلس قال ابا جاري عين عيسى وبخيراتن هو فيصل صاريل سياسة مدار ونونر الدم بارتي يا ألمانيا يونج بخيراتن مرحبا شيخ باش بله اول فیصل ام بوا بردام که نا ده جبو ریبرا بود پیام خود وکی آرمانجا پیمانه ده آداره وسا ده بیجه داخوازا بنگهین آوه پیمانه مدل که سیاسی یا دموکراتیکه که گل کاربن به هفره خواه بخواه بریوه بن هر حال یک جه سدمین پیک نهاتنا پیمانه جی اوه بدیتنا و یعنی آلی و پیمانه به چه آوایی دخوینن کو پیک نای پیاما ناوروکا پیاما سرسالیا ریبراپو belki tişteke nüte de tünebil ama giringya ve her deme beter he taybeti de qonağa kavsa da deme kavsa giring germ de rebera pav deme ka dreje am karmbej pişti dil hati girtin bu 27 sal ponjanneviye hem ye teorik hem vakedi peştiyari de vakta rol dinere jbere de jibej yani 25 sal de bezeje به فرم نتو دولت بوینه ادی جواک نایب ره ببرن قریزه که کوره قیرانه که کوره اب قیران پیشی شرک جهان نو یه پست مدرن ودکه راستی işte برین ها 23 سالا پیشبینی برزو جلال همو پیک هاتن نه دنیا نف شرک نو ده ریبرا پا دوی قیرانه ده دوی قریزه ده تایبتی دوی قناغه ده دیسه دوباره که پیش بینی خو دیسه هشیاری خو دوباره دیگه دیسه پیشنیارا دیگه راستی حیا هسته که روجاوای کردستان 2012 حتی نها هنه که پرسپکتیف برزو جلان شخوار اساس گرتن فکر و رامانی و پیشنیاری و اساس گرتن راستی نه شورشت پیکانی دنیا همو کوي جامر نه مهبانه و هجاج ته قیمت گوتن جګلک جواکه دی روشلاته نه ویني دنیا هر کس وک ریکا چارستریا حضور روشلاته نه وین فکر رامانه ر براپو در تخن پیش برین هاجی جاره کدی وسیله برنامه کدی ده برنامه ده مگوت تلویزیون وده yani filozofa ki dünyayı da navdar he de bejester rüye dünyayı der hakkı demokrasiye de heviye mene mabun basa zaroke rojavat ki zaroke kurd ki beje wa heviye me dise xwart kirin ku bawriya me hebe demokrasi dise mümküne yani rojavat nerin usad bejin naha rasti dizayn kirina heze serdest ye hegemonik u taşerone waye rojlata navin وکه ترکیه وکه ایران گلک دولت دی وکه بحثی و بحثوادی که یعنی بلیت شتاک و خوازن به حضور اخراج کن جوه ساعتی و پیده وین ایراده جواکا گلا دینامیک ناف جواکه ده کو اساس نوی گرتن دیسه تنه هزدک دینامیکه که سردست خوال جواکه فرض بکه اف پیشیا گلک حساب مزنه دیه هگمونیک جیبه دیگه حضور نای شر و برفره ببه yani hemş bu
civaka rojhilata navîn hem ji bo hêzê serdestê rojhilata navîn peyamê girîng dide rêberapo ji bo rojava jî tiştê pir girîng dibêje işaretî peymana dê adarê dike hinek heşt xalê rêgezî têde hene gerek nava demokrasiyê were dagirtin nava xala da têga entegrasyona demokratîk hebû ev têge me ji rêberapo girtiya rêberapo dubare dike ji ber ku pir girîng e niha serdest me farz dikin an jî gelê Kurd gelê bindest farz dikin ku entegrasyoneka ser esasê ku dîse desthilatdariya we were naskirin ku civakê li ber xwe din dîse taetî wa bikin dîse qane bibin pergala li watê ferzkirin qebûl bikin باشه یعنی tam ev ciye ve got دوێ derê de tam vî ciye ve got de yani bi esas peyamek esasî ji bo dewleta Türk e her nirxandinê de destê dewleta Türk ji bo xerabiyê de cîkî de derdikeve jê re dibêje bi roleke erênî rabe di vî warî de bi roleke çêker avakar rabe ji bo pêkanîna vê peymanê dewleta Türk halê heyî de çi dikir berçavê çawa gefa dixwe çawa hewl dide gela beraber hevde ola beraber hevde qir bike civakan di vî warî de yani eger bi vî me jî berdewam bike hûn pêşbîniya çi dikin di vî warî de dewleta Türk gelo wê di vî mejiyê xwe de israr bike ya bi rastî jî bi roleke avakar rabe Ne rastî ev pêvajoar Tirkiye Bakurê Kurdistanê dest pê kirî ku heta astekî rêberapo pêşawî jinekî vebûye roja ewlî heta niha taybetî weke xeteka stor weke hesasiyeteka herî sereke gelê Kurd jî tevgera azadiya gelê Kurd jî serokatiya wa işaretî rojava dikin işaretî destkeftiyê wê dikin işaretî pergala lê de hatiye avakirin ku huzur ji bo hemû beşê civak dînamîkê civatê heye lê ama roja ewlî heta nihayî ji ber ku dewleta Türk bandora rêberapo li ser hem gelê rojava hem jî gelê Kurd baş dizane ji berê de jî peyamê wî manîpüle kirin berova jî kirin mesela herî dawî neçarman ji meclîsê nûnerê partiyê desthilatdar û ya partiya me jî çûm rêberapora dewlet neçarma qebûl kir hevdîtinek pêkanîn binêrin ew hevdîtin jî parça parça kirin got dibêje gerek rojava berî niha jî wisa digotin ser hevalê yani berova jî dikin got dibêjin gerek rojava jî çek daniye ama rêberapo hêngî jî digot niha jî dibêje gotina wî de misqala zerek guhartinek çê nebûye dibêje gerek rojava ew karibe ew hêza wê îrada xwe destkeftiyê xwe biparêze hebe ama ji bo hemû Sûriyê pergaleka demokratîk ava bike niha binêrin yê ku Sûrî radestî kesekê zihniyeta xwedî weke Daişê kir Colanî filan kir hesabê mezin ser wî dikirin ama ev sala derbasbûyî dîtin ku wî naçe serî niha ne ku em bêjin ji Kurda hez dikin lê ama gelek hêzê hegemonîk mezin navneteweyî jî êdî baş dîtine ku Kurd heta asekî nebin xwedî îrade dire vebirina pergala Sûrî de û ne xwedî gotin bin huzur lê de pêk nayê çavê xwe dibînin êdî nîqaşê berî niha hefteyekî li Amerîka gelek nîqaş hatin kirin İngiltere hatin kirin ser çapemenî heta asekî me jî dîtin dibêjin yani vanaçê serî hêza Kurda an jî em bêjin qesede YPG de bi jiyaneka modern demokratîk sekûler ava dikin ku ew ne nav de bin ev proje ser nakevî bêje ji wê dewlet jî vê dibîne dewleta Tirkiye jî dibîne dewleta Tirkiye ji ber ku diva hesabê xwe de ev 13-14 sala ji 2012 heta niha ji bo ku gelê Kurd bifetsîne taybetî Rojavayê Kurdistanê rastî li hemû dinyayê selefîst kom kirin û berêwa da Rojava binêrin niha bi hezaran selefîst Tirkiye bi cih bûne êdî bi rehetî propaganda xwe dikirin binêre do çi anîn serê wa çend polîsê wa hatine kuştin êdî Tirkiye beşeka civaka Tirkiye jî diracifê dibêje we digo em ê bavkarênin pêşberî Kurda
لما با بره خدا مجی جبر کش بره ده تفگر آزادیا گله کرد روجاوا زاروک کردات بجن اب هزا کو اون پیشبری مخورد دکن نه هزا که اوله هزا که هوبا نه اوجی بید بین ام نزانن یعنی مجبوریت نواهنه جالیه دی و حساب نه اسرائیل جهنه یعنی وقتا که ما کنجکتورا روجلات نبی دنیره هیویه مهنه کی خوردن امو صاد فکرن که ترکیه دوا آرگومان خود رتوریکا خود گوتن خود مجبور نرم ببی یعنی کو او خواهش بکه یعنی افته و معنی کو هر خرابی تینه برچاو خوا دنیا جی بید بشن بید شتکا او صاببه وش کسیر نباش بید سری ده جوش واره نباش بید از احتمالا که خورد نادم کو تر یک جار هار ببین هوف ببین برای خواه بدن روژاوا لی راستی جی ام احتمال نه احتمال اگه که ما بیجه قط نابی یعنی پرگال اگه تک بچه یعنی مرون نکاره بیجه صدوه بی بکی دوه نقطه ده پیشبینیه ده هنه که مرون یعنی هنه که گراوی چند بین لی اما وقتا که وقت چه نهاد ده قوم امتین با هفدو هزا گله کرد کنجکتورا روشلاتا نابین تکو داوید قومن هری داوید چالاکیه ترکیه بوی هری داوید برینها ده هفته کو جناب هتا شیف خوا هن ملیتانه و عسکر امریکا کشتن از بیشم دنیا جه حساب بخویل استر و برچاوره در باست که بلکه یک در به واشتاب در نیخن لی اما پیدویا هزا کو به اولیا کرداش هر دمه بیتر جهلا دنیای با هاتیه دیتن گوتن ریبرا پوژی هن هشیاریت و نقطه ده که جبروه که راستی اوجی امجی هزه سوریه جی رژیما کود خوازنوه ده آوا بکن جی چه قصی و هشیاریه ریبرا پو بر چاوا بگرن دوه باوریه دما ویش با هموش که باش بی باش از جواله صبری جی بپرسم نا میوانه می بریا و جی نا واله فیصل جی ifade کرد یعنی برانبری د پیکانینا پیمانا ده اداره ده ریبرا پو گرینگی دیدیه واته که لی باردکه لدوی واری ده وکی مخاطب هم حکومت و گوز آسوری هم بیسا وقت دستوردان دولت ترک روش کم زده لبرچاونا ام بیشن بنده که سرکش بو آزادیا جنه دایه ریبرا پو بالکشان دیل سروی داره دی بیشه جن آزاد نبه جواک آزاد نبه اینا مجارک وکی یا پژه‌جی دکه مجارا نقاشه مثلا ده هفدیتنا ده ذهنیت خوش گلک چطوره گرتی دوی وارد جبو سبروجا پیمانه ده اداری هون چی ده فکرین گلو اوی کاری به پیکوره دوی روشه ده تلافوريز جبونا وجبو تماشوان نيجا نها جبونا پیمانه ده اداری مرد کنه وی بیویجه بلکه حکومت واقعیت هنک حالا جناب هذا بدقتینه اما حیشت بندین یا پیمان حیشت ده آداری هفدو تمام دکن یعنی یک خاله دمکو نبه دور ده نبه جخواه او پیک نای یعنی او آرامیا سوری پیک نای یعنی گره اوی باش زانبن یک جوا خالانجی جخوا بش جنه براستی جی سرکتی ریبر آپو دمکو وی هشیاری دده امونم بیرا خواه ده 27 شباط ده دمکو پیام ریبر آپو ده نفع پیام را در باسته ده به هگری کو پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک پیک نای و جهان و حریم تفدا بر و روشکی پر تاری دایر یعنی سروک وی وکیلی دبیجه ریبراپو وی وکیلی دبیجه یعنی وی پیواجو آشتی گرک پیگوره جبونا سوریه تایبت هم جبونا سوریه بیجیش برکو هم جیل ناوا وی روشه دا جهان دکن جبونا سوریه آنا ایروژی حکومت واگویز برکو حالان همو به دست ناگره لسر وی اساس ناگره بنيجي بس بيدا جارك يدين بالفرين كشفي جارك يدين إيرشي باندوا تشريني كده دار إيفاري إيرو جارك يدين إيرشي وردك yani evet çabuk beklerin ha civa ani mühim mesela yekje Halil peymane avı peymana de adare ambejin vegara koç berane qadin ku
انسان جه کوچبر بونه به دار زوره جبر داگرکری میتینگری و قرکری دولت ترک جو داره کوچبر بونه اوه چاوا بده سر یعنی و مخاطب کی بده و داره ده و اوه چرنگی چاره سر به حکومت و گوز کار به چاره سر که مخاطب دولت ترک بل و داره مخاطب هز نامنتوی به او روش و چاوا کار به جناب در کردن نه ام فکرم پیام ریبر آپو مساج وی داوید پیشاریا کو ریبر آپو دایا وی داوید یعنی هم بیتر باله دکشینه یعنی روش ور قاسی حساس پر حساس در باز دبه جبونا وی دولت ترکی جبر کو هبونا خو د کریزا سوری ده لسر عادي هي الملي جريسبي لسري كاني حتى درباسي ادلب به وحطاني ريفبركيا شاميجي دبن استخبارات الدولة التركي بريفا دبن يعني جريجا فيش زانبن جبر ويا كي دولة التركي نا امبيجن دولة التركي مثلا امبيجن مثلا لفي داري قال لك هي لفي داري حق وحقوقك في قال لي هي ربارابو بالي شنو صار يعني دبيجي افشارات دوام دك شري كو 100 سال انا دوام كريه جواك السر هفدا جهفدو خصي يعني تشتكي جواك السر هفنا جبروي ربارابو بيجي اگر حكومت افكه جاري كدن جواكي ارادات جواكي اساس نگره اما مثلا چاوي نگه سيره جب عين دمي دالمي تيجي دولة تركي في كارتينه دولة تركي في مسألة ده پر كارتينه مداخلت كه اوجي ابو راسي بينه يعني اللي في داري انا وقت پیمانه نوبري حكومت افغيز وهذا سوريا ديمقراطيك كل في داري ده آذر دهاتي امذكرن محقق هدر افيا بيده و پرسگری کسوری چارسر نابه يعني ام دبي باوري دانه جبر کو تاني پیمانه ده آذر و يجوا قالان گرگ حمو چته انگریدان دولت ترکی و دناب دولت ترکی دفاع بشه کو داگر کلی دا گرگ بکشه گله می کوشبر گرگ بزفرجی واره خو افنا پر گرینگ و پر مهمه آدنی گرگ yani habuna jin de mesela avakarına süreda de sürekli nuda gerek jiha muhakkak jiha musuger be ab hak gerek var kerin hamu bekatinde de ama hamud khali دخال پایمان ده آدار دانه همو ما فی گلیدن همو گلی کتسوری ده جیان دکن گرگ مال ما فی وان ده دستوری سوری ده بپارستن يعني حتى انا تشتكنا تيكرنا يعني واش ابقاسم تشت به افريس كرين يعني تشتي gerek بينا كرين ريبرا بوجد بامدا بالد kişinin سر گله تکوشر جیانک برومت آزادی اجنه نرخین دموکراتیک دوی واری د مرو د کار به بهجه سالک دجوار ات کوشین الپیشامه سالانو و سالک دیرنگی راست اوه گوتا راست سرکتی بریجی ریبر اپو بریجی گلک جاران اف آنی زمان آنا تکوشینا ما 10,026 دا و تکوشینه کی پرمزن به و گله ما حمو برک خرابه حمو گله ما گرگه برک خرابه و دویره گرگه ام وی پیوژه بگین سیره ام دوام بکن ام کانبن حتی دیگن آشیتیا کی ماینده نه کردم دا نه بیجین ام دماوی به یکی ماینده به و درباسی روجلات ناویم به لیوی داره حقوق گلی کرده لیوی داره ریبر آپوشی باله دکشینه تشتی هری مهمت لی داره ده هگری قدیا کردستان گلی کرد دوی داری چارسر نبه و انبالا خواهدن هر کی دچه کریز کرده به هر کی دچه کرده به و فرار به و مزن به خرابون ویران کرن تالان کرن کشبری کرن افیادیه دوام بکه یعنی جبر وی یکی ریبر آپو بالی جاره کی ددکشینه همو دولتین ای علاقدار همون هیزن علاقدار گرگه برول خواب باش بلیزن و امی کانبن وی پیواجوی ام پیشی لوی وی شری کو تیکرن لوی آلوزی کو هر کی تم کرو فرد به لپیشی بگرتن اگر کو با نبجی و شرکی هم برفرد چه ببه و دمش براجی اگر کو شر دست ببه تا بیرنگی و پیشی گرتن و پر زحمت بیانی تاثیراتی جی وی شری ده باش اول فیصله دوی از خواستم دوی درباره در نیرنه واجی بگرم سال 2026 دوی چارچوبی در بقاسی اون دخوینن
روشک چاوە لە بەندامەیە ئەمێ ڕەوشەکە چاوەرە ڕوبڕوو وەرن. بله نه مامۆستا jî got ji bo Bakurê Kurdistanê tenê alava tekoşînê yanî çek weke alaveka tekoşînê ji dewrê derket biryareka dîrokê hat girtin lê ama demê wisa de ji her demê bêhtir pêdivî çalakiyê mezinê bi milyona girseyî mesela binêrin pirsgirêka ya İra û İngiltere ya İspanya û Eta û Katalana û Baska وقتا کو اگربست دبه گل شنو کرا دبه سرپیا داخواز خو به میلیون دقیقه اف جبو کردا جو دروجوا کردا دبه تایبتل باکور کردستانی لا اوروپا گل روجوا کردستان راستی جی اف بو 2012 یعنی 14 15 ساله یا راستی تیما برچیما به هزار زارو که خو هری لهنگ هری قهرمان فدا کرن واندا کرن دیسه جی گافشون دناوتن اف بریاردایی نوا او آنین راستی جی رزگار کرن میجی و رحوا رزگار کرن بس دمکا نیز هم دو هویه دنکو اردنیگاری آواجی ایدی رزگار ببه بخوارا گل سوری جی رزگار بکن گشتی آزاد بکن نه وستا دخویه دمه وستا بر بداویه و کودچه یکو دهلا پرادیگما خودت دهلا چیا خود چیز بجن نرین خود پرگالا خود کوتک دچن هنکی چافسور دبن یعنی او احتمال ها وکا شانس که داوی بجنم جارا کدی هویتی بکن یعنی راستی احتمال که پچوک جیبه او جیل بندامه لگل کرد دا خویا کرن دما کو هری بهز بانجی تایبتی روجاوای کردستان برح تشرین خو پاراستن گلک yani tişrin neku be şoreşgere çekdar be gele Kurd şoreşger gele siviliye medeniye şoreşger hamuç ki brehe bave tayar berxoda be tişrin rahek hata afrandın edbejim ew rehwe me ber bazadiye ve be heviye me gerek her deme xwartir be le ama gerek هندک جی ما به کو هویه کا وایا جوویتی ما بهجی گرک ام هویه وا برخستن بوینا خو به هشیار بوینا خو به رفلکس خو د قرکا وا د بهیلن وقتا موسی بکن باور بکن ادی ازادیا گله کرد به هر اوایی و امیسو گرکرین و بونت اجی سرسالا گله ما خموشکا جدلو جام پیروز کن باشه امجی سرسالا و پیروز دکن سیاستمدار نونر دم پارتیه آلمانیا فیصل ساریل زم سپاسیا ودکن تول برنامه ما بون و برسودان پرسیمه هر و صبری مصطفی هر سروک مجلس گل آباجار عین عیسی ام سپاسیا وجد کن تول برنامه ما بون و برسودان پرسیمه بله گودار بینرم من گشتم دویا برنامه خواه بیویا سرکفتنی